Припинок. Брест-Абл-Автотранс. Наступний припинок. Прамтехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Прамтехніка. Автобус рухається по маршруту номер 23Б. Припинок. Прамтехніка. Наступний припинок. Ремонтно-будівничий трест. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ремонтно-будівничий трест. Припинок. Ремонтно-будівничий трест. Наступний припинок. Інтертранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Інтертранс. Припинок. Інтертранс. Наступний припинок. Вуліца Працоўная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вуліца Працоўная. Припинок. Вуліца Працоўная. Наступний припинок. Слаўнафта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Слаўнафта. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Слаўнафта. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Лейтенанта Рабцева. Припинок. Лейтенанта Рабцева. Наступний припинок. Центр бяспекі МНС. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр бяспекі МНС. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Центр бяспекі МНС. Наступний припинок. Транспортная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Транспортная. Паважаныя пассажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Транспортная. Наступны прыпынак. Аэрадромная. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Аэродромная. Припинок. Аэродромная. Наступний припинок. Брестских дивизий. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Брестских дивизий. Припинок. Брестских дивизий. Наступний припинок. Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мостовая. Припинок. Мостовая. Наступний припинок. Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Міцкевича. Управление внутренних дел информирует. С использованием сети интернет происходит вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков.
А чем сейчас занимаются ваши дети? Хороший вопрос, на который нужно ответить каждому родителю. Припинок Міцкевича. Наступний припинок Советская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Советская. Припинок Советская. Наступний припинок завод газоапарат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок завод газоапарат. Припинок завод газоапарат. Наступний припинок університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок університет. Автобус рухається по маршруту номер 23Б. Припинок університет. Наступний припинок Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Гоголя. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак Гоголя. Наступны прыпынак бульвар касманаўтаў. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок бульвар космонавтов. Припынок бульвар космонавтов. Наступный припынок Мопра. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Мопра. УВД Брестского облсполкома напоминает, не переходите по неизвестным вам ссылкам, не вводите информацию о банковских платежных картах и СМС-кодах на непроверенных интернет-ресурсах. Это могут быть мошенники. Будьте бдительны. Припынок Мопра. Наступный припынок Зеленая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок Зеленая. Паважаныя пассажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак Зеленая. Наступны прыпынак Центр маладзёжнай творчасці. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак Центр маладзёжнай творчасці. Прыпынак Центр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак Беларусбанк. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак Беларусбанк. Автобус рухается по маршруту номер 23Б. Прыпынак Беларусбанк. Наступны прыпынак Вяслярны канал. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак Вяслярны канал. Паважаныя пассажиры, уступайте месцы для сядзення пассажирам з дзецьмі, інвалідам, людям пажылога ўзросту. Прыпынак Вяслярны канал. Наступны прыпынак 28 ліпеня. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак
28 ліпеня. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак 28 ліпеня. Наступны прыпынак Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Луцкая. Прыпынак Луцкая. Наступны прыпынак Рынак. Лагуна, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Рынак. лагуна, Прыпынак Рынак. лагуна, Наступны прыпынак Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Кавалёва. Прыпынак Кавалёва. Наступны прыпынак Ясянёвая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Ясянёвая. аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23Б. Прыпынак Ясянёвая. Наступны прыпынак Мара. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Мара. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак Мара. Наступны прыпынак Кар'ерная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Кар'ерная. прыпынак Кар'ерная. Наступны прыпынак Бярозавы гай. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Бярозавы гай. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Бярозавы гай. Канцавы прыпынак.